Ошондо көзүнөн жашы мөлтетти. Дагы сыкса дагы мөлтетти. Эрдин кыйгачынан кырча тиштенип, эгин кектүү кымтынганга болбостон, сызылып ысык жаш кетти. Сыздагандан мөлтетти. Кымтынган эги бүлүк-бүлүк жука титиреп, кемшие түшкөндө эки көзүнө толо имерилген экен, чууруп кара жаш кетти. Какшангандан жаш кетти. Карыштыра тиштенсе болбой, жаак булчуңу калч этип жазылганда, түйрүгөн эрди буу этти. Буу эткенде буркурап, буурчактап ачуу жаш кетти. Буулугуп буюккандан жаш кетти. Көңүлү кермектенип, көөдөнү түтөгүп турган жаны токтоно албастан өпкөсүн соолуктата өксүп ийгенде, 40 жыл муштумдай түйгөн эрк кудуретине ушу бүгүн ээ боло албастан, ушу көгүмдө, ушу бүгүнкү көгүм талашта элирмеси тийгендей, тала жаш кетти. Таарныштуу жаш кетти. Ооба, таарныштуу жаш кетти. Эми мынча болду, ата салтына салып өкүрүп коймогу керек. Ошентти. Өгөдөй, эсил кайран өгөдөй деп ачуу өкүрүп алды артында. Албетте көрүнгөн бийдин, көрүнгөн бектин улагасын сагалап, «Эй, теңирдин каргышы гана ургурдуку, хан тукумунан кул жумшагысы келип, кара кишинин көпкөнү да курусун, оту менен кирип гүлү менен чыккан кайран жоочу тукуму». Таманын ташка тилдирип, жооруган колун чор басып, жыртайган көзүн шор басып, карачанын кордугун тарткан ойрон жоочу тукуму мынабы кара кишиден келген мүшкүл түйчүктү жыйыштырып коюп, тууганыбыз өлдү эле деп, коктуу колоттордогу конуштардан атчан төөчөн түрөчү уруп, сөөк жаткан айылды көздөй башты төмөн сала агылганда, 3 чакырым жерден эрдин кашына жата калып өкүрүп, тегеректи түп көтөрө чуу салганда, сайчы уул дагын жакын жекжаатын жапырт аркасына салып ээрчитип, жоон топ жоочунун ортосунда жоктоп түшөр, ач бөйрөгүн таяна өбөктөп, сөөк жаткан үйдү 3 айлана өңгүрөп түшөр. Ошондо мыктылап өкүрөр, ошондо кадимки монголдун ата бабадан уланган жосунун сактап, сакал мурутун жулгулап өкүрөр, ошондо канаар көксөөсү. Бирок ашыктык кылмак беле, күн жүрүш жакты беттеп, жандан жаң үзүлгөн өгөдөйдүн жаны, балким бизди кыйып кете албай ушул тегеректе жүргөндүр айланчыктап. Андыктан такыр алыстап кетелегинде, көкүрөгүмдө зилдеткен күйүтүмдү үзүл кесил угуп да калгысы бардыр. Көңүлү жакын эле кайран кишинин. А балким коштошмок үчүн өңгөдөн мурун жаныма деле келгендир мерилип. Демек, озондогон үнүмдү угаар болсо, ат башындай арманымды. А дүйнөгө ала кеткиси бардыр да, атар бака аманат тапшыргысы бардыр деген үмүттө азыртан, турган жайынан өлүккө үнүн тааныта дарек дайнын угулчудан бетер. Түмөндөнгөн тука темир балдарынын атынан жалгыз өкүрүп алды. «Өх!» деди ошондо. Солуктап барып токтонду. Кат-кат жара каптап, карты жарылган сол колунун сырты менен жашын сыгып жүзүн сүртөндү. Кайран өгөдөй! Илгери бир замандарда кара өзгөй Өзбек ханга тик каптап, тилин тартпастан наалайт айткан кадимки өгөдөй бар эмес беле? Ошонусунун өчүнө кызыл тилинин кылдап үчүн кыя кестиртип алган жырык өгөдөйчү, ошол киши туура 80-inde о дүйнөгө көчкөн. Алдындагы атын олбуй теминип, көгүм талаш айыл үстүнө бөрү жүрүш менен бастырып кирген чабааган сурамжылай отуруп, жайнаган кара алачыктын арасынан сайма алачыкты айныбай таап келчүсүндө ушундай кабар угузду эмеле. Аттан түшпөстөн алачыктын эр жак тушунан туруп, «Эй!» деп үн салды чабааган. «Сайчы уулдуку ушулбу?» «Ооба!» деп үн катты сайчы уулу ордунан козголбостон. «Кабар айтып жүрөм» деди чабааган. «Өгөдөй абабыз бар эмеспи? Күүчү өгөдөйчү?» Сайчы уул ушул кабарды күткөнүнөн күн санап кулагын түрүп да жүргөн. Деди башын кыңайтып. «Ошол кишинин көзү өттү. Айылдагы жекжатка өзүңүз кабарлап койгойсуз. Ашыгып жатам». Ушинтип угузду.
Угузду да аялдап турбастан жайнаган жоочу тукуму чилдей чачыраган, анығында кыңк этип баш көтөрө албастан көрүнгөн бектин кызматында жүргөн алыс жакын конуш журттарды түнү бою кыдырып үлгүрмөккө, тезирээк кабарды жеткирмекке жолун андан ары улады. Салт атчандын айыл үстүндөгү бөөрү жүрүш таскагынын дабышы тыйлар замат өкүрүк жаңырды. Беймал өңгүрөгөнүн эзели элге угузбаган сайчуулдун текши отурар маалдагы айыл ичине бүлүк салып, үзүлүп өксүгөнү оболу жакындарына, чукулуураак конгон туугандарына угулду. 10 чакырым жерден жондорун жорта отун артынып, 5 чакырым жерден белдери эле көнөк суу ташынып, керели кечке ойтоодо чапкылап, 4 түлүк мал кайтыргандан динкени солугуча чарчаган немелер аяктарын араң сүйрөй келип, кечки шубагасына арналган азыгына жай жоочунун тукуму аттуунун сөөк майын мына быйылдан кеч калтырбай сыгып алчудай өңдөнүп, баштык киши алардын жетилигине үзүм эт, сүзмө, анан талкан, ичилигине көрчөк менен кымыран гана ыра көрчө. Өзөк жалгар замат, күндүгүдөй суу жыгылган бечара немелер өкүрүк жаңырганда үрөйлөрү уча, текши баш көтөрүштү. Көздөрү умаштай ачылып, кулактар түрүлдү. Жан таттуу экен. Кайсы кудайга арын ченебей төккөн күнү бу жалганга тирүү жан болуп жаралып калышканын, ошончодон кайсы арына, кайсы шоруна хан жоочудан эмес, жай жоочудан жер жайнап төрөлүп калышканын билбей, жашоого тоюп кеткенде эми ошол жазмышын эртелигеч каргап шилегенден бөлөк, агытып акарат айткандан бөлөк аргалары жок немелердин корккондон жандары кулактын учуна чыкты. Айтпадымбы? Жашоого тойгондон жарыкчылыктан эмеле кечип кетишчүдөй болуп, канчалык кесирленишсе да жан таттуу экен. Көздөрүн алайтып, кулактарын түрдү. Тыңдачы, айыл үстүнөн өкүрүк жаңырабы? Сайчуулдун сайма алачыгынын тушунан жаңырабы? Тамак айрылганча мынчалык айкырчу эмес сайчуул. Дагы не болуп кетти? Жаасы каттуу немеле баштыктын камчысы төбөсүнө үйрүлгөн жокпу кокустан? Дагы эмненин эпкине тийгени турат? Күйгүм талашта не жорукты эскертип турганы? Баштыктын дагы кайсы кордугу торуп туру эрегеде. Баятада чоочун атчан айылды аралап киргенсиди беле? Ошонун таза түтпөгөнү чала кийине жөнөдү. Алы куруганы боору такыр, жумшатылып келген аталарынын гордуктуу тагдыры күтүп турса эртеңине, боору такыр эмей эмине, балдарын аңдытты. Билчи деди. Өкүргөндөгү дабышын эшиткен тууган уруктун эмеле туш-туштан топурап келерин билген сайчыгул уктаарында ай карасынан жамынмакка белендеп койгон жамачылуу чапанын желбегейинен жамылып эшикке чыкты. Эми жай жоочунун балдарынын кыйласына атага дайым болгон кабырга туугандын өлгөнүн өзү кабарламакка чыкты. Тука темир балдары өгөдөйсүз калышканын туяр бекен. Ай, куулак бечараларды ким билет? Жепирейген сайма алачыктын алдында туруп калды жалгыз селейип. Ооба, селейип. Анткени ал өгөдөй өлгөндөгү күйгүмдө өгөдөйсүз күйгүмгө бөлөнүп турду. Өгөдөйсүз күйгүм ээн экен. Жүрөктү эзчүдөй аңгырап ээн экен. Кулак мурунду кескенсип жымжырт экен. Бир өгөдөйдүн караны толтуруп жүргөн турбайбы арабызды? Ата, айыл үстүн жаңыртып өкүрүп жоктогусу келди. Эгин бек кымтыны бараң токтонду. Жакында эле жай ортосунда атайы бар учурашканын эстеди. Эл жайлоодон жаңы түшүп күзгө таяп өлөрүн сезген го. Чакырткандан жетип барса атан төөдөй чөккөн неме капшыт титиреп башын салаңдатып отурган экен. Жаңсагандан ийилип аттап төргөткөн. Сүйлөйүн десе тили жок. Чарасына батып чүңүрөгөн көзүн жылтыратып ойлуу тиктеп отурган саамга. Бир маалда капталына кыңайып, керегеге тирелүү мөрүн хүрүн оорсуна колго алып, экиден кайрып эки башка күү тарткан. Сайчуул үчүн арнап көп эле күнү угуздуго далай жолу. Бирок жанып бараткан кайраты ошого араң жеттиби, эки эле күү тарткан бул жолу. Адүйнө узар алдындагы керезин угузган. Сүйлөөдөн калган өгөдөй ошентип сүйлөчү. Айтчу кебин мөрүн хүрдүн күүсүнө салып айтчу. Те илгери заманда оозун эки уртунан жырдыртып, тилин кестиртип алгандан кийин элге аралашпай обочолонуп жүрүп, акыр соңунда кош кылдуу мөрүн хүрдү кучактап калганы ошондон, тууганым.
Eki oz gerezin eki bölök güýge salypdyr bolучu. Birinde hiç kimge aytbastan jumuruna bek tüyüp jürüp, sayçı ulga gana ıra görgön sırrını açsa, birinde görüne başbagarın eskertken, mıntıp eskertken, mörünkürü küylönüp eken. Sol golu menen mörünkürdün uzun moynun kıska garmap, oň goluna tayagın çaktap garmap, adegende geň jaýaktyn betin berbe top çılkının götürüp sızganyn oynap, birinen biri moyunça ozup, jal kuyruktary jayıla jeldey sızganyn oynap, oň gulaçyn gerip uzun tartarda bögüle ötüşüp oynap, kıska tartarda tüzele ötüşüp oynap, anan ele tört ayagyn tıwıratyp büýsü menen geletgan say gülüktün jalgyz bölünüp, kaptaldap çurkaganyn geltirgende özü goşo mörün bolup getkenzip salangdagan başyn çulgup iyip, mögdöp oynap, anan kıl aldı bolup jürgen oşol janywardyn ayagy talyganday tık toktop geň talany jaňarta bir kişenegenin aytala menen goştoşo aznaganyň geltirgeni özünün içer suusu, görör günü tügönüp baratganyn geltirgendegisi bolучu. Toğundan bölüngen toğurçak gülüksymal, toğumdan bölünöm degeni bolучu. Oynap bolordo çala jumulu gözünün gıçığı jaşıldanyp ketken, adatynça kagışıp taraşdy ele. Eki jagyn elteňde garanyp, kişi garanın dawaşyna kulagyn töşüp, gimisi ozunup çyksa, oşonusun bettep tura galyp, göz jaşı gydyp, ögödöýdöy tuğandyn ölgönün ıyaralaş uguzmaktyn ыңгайын güttü. Gimisi geler boldy eken aşygyp, koyundarına uğurdana buyum katkansyp, uzun etek çapandarın boğrunan büyregin tınıp, ayaktarın jumşak taştay, aňdyna baskan 10 çaktısının garany oň jagынан göründü. 10 gadam çukul geltirip oşolordu bettedi. Hoy, sen orus emessinbi? Arasынан öçöýgön birösün çala tanıdı. Boyluğurak nemeli. Ova, orusman. Tanır zamat öňgürep koýaberdi. Tuğandan ayrıldık, tuğandan. Kayrat kılalı. Jabıla kayrat aytkan onu kabaktarın salangdatıp, adegende sayçı uuldu oroy turup kalıştı. Artınan güngürenişti. Kimisi ölüptür. Kaysı tuğanız ölüptür. Ögödöy öttü dünyadan dep çarıldadı jer tepkilegen sayçı uul. Ögödöyden ayrıldık. Danavuz ele, danavuzdan ayrıldık. Tukumumuzdun kıyın ele. Çarılda battı. Boyundağı bolgon bütken söylötü eski çapandarının borun ep-dep kımtın uga gana gorogon, kımtın uga gana jaragan mınav baldardın ıvır şıvırından beri astırtan tыңşap, ıy aralaş gözünün gırın salıp, şoňşoýup turgandağı turuşların astırtan aňdyp, ar birinin derin okup attı. Bögülüp jerdi tepkiley da berdi. Jaralı alakany menen jaşyn sykkan bolup, kana emi meni sorotup alçu gimiň bar degençelik çarılday da berdi. Hesil gayran ögödöýüm, danawız eleň, hemi sensiz görgön günüz ne bolat? Sensiz mınav baldardın görgön günüm ne bolat? Mınavı baldar deçüsünde tom sorgon jetimderdi görsetkönsüp, tegerete alakanın jayıp bozdodu. Sensiz emi deçüsünde jerdi oyçuday tepkilep, alakanın şak uruna bozdodu. Kayran kişi dep ilk kıvıratkanga jarady bilgenderi. Tыңşasa alege orusmun degeninden da uşunday söz çıktı. He dedi içinen. Dağın baykadı. Bilbegeni birin biri türtkülöy gübür ögüngödün eşitti. Kaysı ögödöy ele? Kimisi ele? Kimisinen ele? Güýçü ögödöy degeni var bile. Ova, oşol ögödöy. Hür oynagan ögödöy. Uşunu avaltan tuygan ele sayçı uul. Atan görü dünüýe. Soňkulardan teňi bilse, teňi bilbey, mına minti beşö bilse, beşö bilbey, karaça geyip denip, söökçülükö gaýdyger bolup barat kийinkiler. Gözlerin aýnekdey jyltyratyp, jaldyrap turuşkandagy gebetelerin, uwalyň arsylerdi kara kılgysy gelgenderge ötpey goýdy. Silerdi kara kılgysy gelgen niýeti aramdar uwalyňardy tartpay goýdy. Kanteýin, ögödöy öldü degiçe ata jolun astyn üstüne düşürgen Özbek handyn tukumy üzüldi. Hok! Tık basıldı. Sööktü oýlap alaksydy. Kılım aşıra jaşady degeniň 80 jaşyn kılım eme emine. Aşarın aşady, içer susu tügöndü degendik emespi? Tegi Tuka Temir'din tukumundan 80'ge çıkkany seyrek bolgan.
Koy, ögöдөй jakşı ele jaşady. Degi bölөгün kişi ukbaсын da kişi tuybasın. Böde Özbek handy gep kılba. Sır açuu erte. Oba, a görü al oydonu alaqsımağı gerek. A görü al oydu ökürük aralaş unutup, geňeş salmağı gerek. A görü mına o jaldırap qaragandar menen sög üstüne barmakta geňeşmege gerek. Bilgen beşö çukulıktap, kayratты beg ayttele bışaktap basıldı jarıkты kişi. Avamdı nariyetine dep koydu jenginin uçu menen eki gözünü almak salmak sürtünüp. Tuş-tuştagı alaçıktarının arasынан birden ekiden ayaktarın süyröy erçip, tim gelip koşulbastan, tiginde turgandardın qaranın alıstan, abıdan şıkalay qarap, birdemenin anıgın bilgen soň ubay-çubay basıp gelgender, ıqtalışkandardın ortasındağı sayçuuldun egin ekçep, jarıldap süylep atkanın gana görüşüp iyinderin kuşurdu. Ne oldur? Ögöдөй degen öltür. Ögöдөй? Anıvız kim ele kokuy? Ögöдөй? Hoy buq, anın kaçan ögöдөй emespi? Kılım jaşady okşoyt go? Moyundarını sozup kulak türgöndör sayçuuldan mınday gepti uğuştu. Baldar, ögöдөй ababız kanday gana kişele ya? Gezinde Elbasar Han'a özöngülöş jürgön daanabızdan emes bele? Elbasar Han? Ölgön kişi Elbasar Han'a özöngülöş jürgön deybi moğul gekse? Hey, eldir seldir eşitken özü barandaydı. İlgeri zamandarda, kaysı bir handın zamanında, жаңылбасак tak oşol siz aytkan Elbasardın zamandan tarta şordo çoň atalarыбыз jalpy itke minip tomayak jürüp kalıpbız. Aytuda tomayak jürçü dele şartыбыз jok eken, birok omat degeniň bir oso çirkindiki kusuruna aylaň joktura. 50 yaşında çaçı guday agargan mınav kişi çarıldap süylep alıp, oşonun birdemesin bilet çağımda. Oşol gezeňdin çetin özül kesil görgönde boluu mümkün. İğininen kulap baratkan eski çapanın oňdona tartıp, sayçı ul gebin ulantdı. Tili süylödön kalgany bolbosa, akılı janda jok tunuk kişele ababız. Kan teli, жазmış oşol tura. Tili süylödön kalgan ele bolbosa, gülük gününde aldına adam salbagan karajaktan ele ababız. Hemi, karajak, andayaňyzdy da ukkanbız. Al zamanda özübüz görböy kaldık ko. Bir okta kaçan koşurlarda, mından 40 jılçalyk ilgeri oşondo biz jarık dünöge gelerden bir kança jıl murunkuga tura gelet. Kadimki Özbek Han'a mınawul ele zulüm berdibektin çoň atası Özbek Han'a tik bagıp til gaýyrgan dep ukkanbız. Geri ayaktangan gaýaşasy üçin tilin kestirip jüret da. Jagyn jangan jirawulardan aytuda ögöдөй attı biri kıyazy uşul ele ögöдөй bolboganda kimisi bolmok. Ölgön tuğanın Özbek Han'dın aldında mıntip koşup mıntip joktogon emiş. Asmanda buçkan akşum kar, altından boğusu tutuldu, aygazusum bülögön arstanım tutuldu. Ova, tili bütün çağı gosyağı, oşol tili bütün çağında uşintip tökse geregele. Janın sabap tökçü karagıpçak jırawun, munu uzak aytat. Koş kıldı domburasun koşo koygulap, aşpışımçalık uzak aytat. Oşondo Batırdın tili çıkkandağı tunguç sözü, ana bolsa, üzülöründögü ağırgı sözü, arıstan boptau, dep, birese taň kalganday tamşanıp, birese janı gaşayganday geyip, kalçısın tıngdap da, görüp da jüröbüz. Orolgon eldin gabagyn aňdyp, jaynagan gözüne jymyňday tiktegen sayçı ul, jettibi, jetkiri aýtdymby dep güdükdöndü bir sam, jymyňday tiktedi. Hay kim bilsin, İşlerinden tımıp gözleri ile jıltırayt, gözleri ile jaldırayt, gözleri ile jıltırayt, gözleri ile jaldırayt. Ha basa janağı kiteptin karlar eslerine düşürgönde şıvrap gep kılçı kitep bargo, Muhammedçilerden giyiz kitebi sıyaktu kitep bolgon emiş. Oşo emne bitik deşet, oşol bitiktin tilin bilgen, tilin jorugan daanadan boluç eken ögöдөй. Çın tögünü töbödögü bir gudayga gana belgilüdeçi. Bitik mitiktin çulduragan tili tügül, azırkı göngön tilibizde eko söz baldırap süylögönün ukkanыбыз bolgon joga kişinin. Bir ogoşentip aytışat. Gözleri ile jıltırayt, gözleri ile jaldırayt, gözleri ile jıltırayt, gözleri ile jaldırayt. Kayran kişi yasanın tilin bilçöle. Jaldıragan gözlördi tiktegen sayçı ul, kıyılganday güngüröndü. Yasanın? Oşo yasanın.
Eşitip жүрgөндөр daroo estешти. Bitik dep koyobuz da жаңылып, яса эмес беле чын аты. Emani kapırdın buyumu, kapırdın tili de uqqanbız ilgeride. Uqqan kulakta жазык жок. Бирок аны оозанып күнөкөр болбойлу. Яса масасы менен да ишибиз болгон эмес. Ясанын тили менен да ишибиз болгон эмес. Ач кулактан тынч кулак ишибиз эч качан болгон эмес. Капырдын окусун сөз кылганың непадам Бердибек ханга угулса сазайыңды колуңа берер. Теңиз бука билсе башыңа коок каптатып, териңди тескери сыйрар. Кой кокуй. Ханыбыздын карына калгыдай алыбыз жок. Шайтан айдаппы, капырдын тилине кире койчусунда биринекин адамыбыздын кордук көргөнү жетиштүү. Бизди Мухаммедчи дейт. Бердибек хан менен теңиз букадай пайгамбарларыбыздын жолун кууган Мухаммедчи дейт. Тынч окатыбызды кылалы. Баш экөө өңдөнүп айтып турганын алды тилибизден жаңылта көрбө. Термеле тиктешкени менен Сайчу уулдун сөзүн улаганы болгон жок. Ясасынын өзү бекен, же ясасы жок эле чулдураган сөзү бекен, эманы кайдан жүрүп илештирип алышканы да белгисиз. Айтур капырдын кайсы бир үрп адатын, сыягы койду колкосунан муздабастан, көөдөннөн жарып сойчудагы адатын го байкоостон Мухаммедчиликке аралаштырып жүрүшкөнү бектин көңүлүнө туура келбей калып, жаалданган бегинин ошондогу жазасы көкүрөктөрүнө көк таштай тийген белем. Көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт, көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт. Этек жеңдерин кагынып тетири басып кетишпегенине тобо. Айныгандай тиктеген караламан элин Сайчу уул жадабай ийитип, жадабай көндүрүп сай медире батты. Арка атабыз Тука Темирдин тукумунун жарымы дебейин, чейреги ушунда бир айыл элбиз балдар. Жооч атанын башка балдарын билбеймин, бектердин кызматына жыгылган бөлөк балдар үчүн да сүйлөй албаймын, айланайындар. Бирокта өңгөдөн Тука Темир атанын тукуму жалпы түрүлүп, өлүгүнө өкүрүп түшсөк, эки дүйнө арманы болбостур бейм. Жалпы түрүлүп? Жалпыбыздын ишибизди өзү өлө албай жүрүп Сайчу билип калганбы? Эмне мынча чамынды жарыктык киши? Эки тизген бир чылбырды Сайчу ыйгарып койгон ким бар дейсиң аламда? Эртең эле бектин алдында бет келип, ушинтип какылдасынчы көрөлү акыбалын. Ал эми өгөдөйдүн керези ошондой болчу. Мен өлгөндө ата салтына ылайык коесуңар. Жоочу балдарына айт, теңиз букадан ийменгенди коюп, түгөл өкүрүп түссүндө. Антпесеңер арбака койдум деген кеби бар. Так ошондой кеби бар. Аны Сайчу уул уккан, чакыртканынан барып, мына быйыл жайда уккан. Капшытты тиреп отурчусунда керезине 2 күнү ойноду дебедиби? 2ден кайрып ойноду дебедиби? Биринде ичер суусу түгөнүп баратканы муңкана каккан турбайбы? Ошол күсүндө жоочу балдарын өкүрүп түшсүн деген. Аба, чамабызды билесиң, 4 ата 5 ата өткөн тууганга жалпыбыздын атыбыздан шайланып өзүң барып койсоң жетиштүүдүр, деп туруп, четинен биринде басып кетпестен, журттун сакалдысы экен, сакалын сыйлагандан кебине кулак салган болуп, ал ортодо далай уйгу-туйгу ойго термелип, кап-качаңкы эл басар дейби? Үзөңгүлөшү өгөдөй элеңдейби? Ошолордон бери сыдыра эстеген эл Сайчу уулдун кебинин ушул жерине келгенде бир козголду. Жалпыңды эң жайкын талаалатып койчу ким экен? Мынча журт, мынча жайнаган мал келди, ээн таштата коебу бегибиз? Деди орусу. Орусту коеп, деп коңк этти көкүрөгүнөн өйдө топтун арасынан короюп көтөрүлгөн, жарым кез көтөрүлгөн дөөдөй бирөө. 3 ата өткөн чөктү кара кишиге жүрөгүнүн сары суусун алдырып койгон бечаралардан дагы башка эмнени укмак? Аталарын Өзбек хандын тушунда тартууга алса, тартууга алгандан бери жумшап кыйнаса, теңиз бука дегенде төбө чаштары тик туруп, калтарыган немелерден дагы башка эмнени эшитмек? Кара башлы тууганыбыз өлүп атпайбы, деп жебиреди Сайчу. Өлгөндүн адасына бардыртпаган кайсы заманда бар эле? Жөнөйбүз деген күнү да журтту кантек. Бектин алдынан бир өтү керек андайда. Алдына даап барып улуксатын алчу кимибиз? Деди орус. Чын, деп жана коңк этти алиги дөөдөй болгон неме. Даап барчу ким экен? Кокту Ногой деген ошол. Даалысы бир кулач бечаранын чын аты Кара Ногой. Көңүлүнө туура келгенден ээржип сүйлөдү деп салгыдай дөргөн жок. Дөөдөй неменин корккондай бар.
Жай жоочунун балдарынан жылда бирден экиден четинен тандап, баштарына жаңы союлган төөнүн гана боор терисинен коок каптатып, жай саратан бою чештирбестен кыйнамай адаты бар. Анан баягы коок төбөңдөн тийген күнгө какшып кургаган сайын карышкан сайын баштары жаңгактай жарылып, эки бөлүнүп кетчүдөй кысылганда, жаны көзүнө көрүнгөндөн үнүн Кудайга жеткизчүдөй озоңдогон шордулардын тегин жерден эмес, жоочу балдарынан болгондугуна андан бетер маашырланмайы бар. Жай жоочунун балдарын азгын кылмайга анты бар. Теңиз буканын назарына быйыл караногой илинген экен. Жайды жайлата көргүлүктү көрдүк, о бечара. Иңиртте жүзүн үңүлүп тиктей албаса да далдайган каранын болжоп карады сайчы уул. Сөөктө түтпөгөн жаны төө айдаган болуп, бир-эки курда жандап бастырчусунда алачыктын түйүндө боорун көтөргөнгө алы келбей, эки бүгүлүп көмөлөнүп жатканын көргөн. Эки эстүүгө бетеленип, айнып калгансыган эле. Баш терисине кошо баш тери болуп капталган, куйка терисине кошо куйка тери болуп чапталган коогун сыйрыта элек неменин корунбастан топураган элди ээрчи келип, коңк этип үн кошуп турганына Кудайга шүгүр. Мен барайын, деди сайчы уул акырын. Бектин алдына жүрөктөрүнүн учу болк этти белем, коокту ногой айран калып, калган журт аңырайып карады. Көңүлү кал элек тура. Жай жоочунун балдарынын ичинен бектин алдына баш көтөрүп сүйлөгөндө кой, алдынан кыя баскан кишисин көрө элекпиз. Ылайыктуубуз эле өзүңүз, деди орус. Багымдан көрөйүн. Андан зулумду билемин. Чоң атасы Изатайды, атасы жер кутлууну көргөмүн, деди сайчы уул. Бектин айлы эт бышым жерде. Аттын тыңырагын токусаңар, эл жатарга чейин кирип барармын. Сөзүмдү макул алса, жылдыз батканча келип калармын. Антпесек Таңгулан өктө Ташпалебизге аттандыкпы? Адам эй, Таңгулан өктө жөнөмөкчү болгон экенбиз артынан чубалып. Адыр чукулунан аттанып, ал түндө Бектин гана алдына баргысы бар экен абабыздын. Бектин конгон жерин 3 коңур дейт. Ушундан чыгып сыр бойлоп түз жүргөнүңдө 3 кошкон жер бар. Жолдор тоомдошкон, кыйма чийме чыйырлар тоомдошкон жер 3 коңур. Капкалы 9 каланын өйдө төмөн чуурган кербени токтоп өткөн үчүн Бухар менен Самаркандан, Каракорум менен Бейжинден каттаган кербендер улугубузга бир көрүнүп, үлөөсүн төлөмөккө өргүп өткөн үчүн 3 кошкон жер. Ошол 3 кошкон коңурга бармакка, маңдайга бүткөн жаман чобурларыбыздын тыңынан сурап турганын. Адам эй, эси чыккан элдин эки анжы коюн жанада орусу ортого салды. Кемесинин жыргаткан аты бар эле бул журттун. Аттын тыңырагы эле Тайкожонун быштысы эмеспи? Тайкожонун быштысы бар, деп кооктуу ногой колдоп сүйлөдү. Араларынан Тайкожо аттууну издеген түрдөнүп, эл алактай күбүң шыбың үн салды. Тайкожо дейби? Тайкожо дейт. Тайкожо, ай Тайкожо, мындасыңбы? Тайкожобуз көрүнбөйт го. Жай жоочунун ысык эле жаны бар. Эл арасында, көч арасында жүргөн Тайкожо аттуу дагы бир үн күйгөн бечарасын үндөккө алышты эле анысы мындамын деп күңкүлдөушүн чыгарган жок. Төө кайтарып алы курган неме аягын тарта албай кулагандан, жыртык шымчан баласын жылаңайлак чуркаткан экен, үркөрдөй топту шынарлап, мойнун созгон тестиер баланын үнү чаңкылдады. Абаке, атам мени жөнөттү эле. Кайсыл элең карагым, деди орус. Токтомушмун аба. Токтомушсуңбу? Токтомуш, барып атаңа айт, турсун де. Тууганыбыздын өлгөнүн укпадыңбы? Бакибиздин улуксатыбызды алганы сайчы уул абабыз түн катып Бектин алдына бармак экен де. Ылоо күчүн аябай атын токта калсын де. Тезде, деди орус. Жарайт аба. Жай саратан бою таманын эки эли чору таза эле сөөк болуп катып калгандан, жер тандабай жылаңайлак чуркаганга жедеп көнгөн окшобойбу? Караңгыда чөнөк чөңөргө алдырам дебестен, токтомушу алачыктарды аралап, буту-бутуна тийбей жүгүрүп кетти. Бак электери сала-сала айрылган шымдарына колго урунган жип шуудан улаштырып ычкыр тартынган, жакалары жалжайып айрылган эски көйнөктөрүнүн этегин оңду-солду толгой шымданган топ бала чоңдорду четтеп турушкан эле четинен бөлүнүп 3-4 артынан тыз койду. Ыгын таап жообубузду алса, сөөккө барып келгейбиз. Ала албай кагуу жесе өз азабы өзүнө деп орус турду кылтыйып. Бирдемени көргөнү калган го деп караны койдурду.
Kana, görölücü kanday barıp gelet eken dep eğili turdu. Attın jobun gütüştü. Attın jobun gütküçöktü saamda dele eç birinin esine gelbeptir. Kabaktары tünürüp, ne geçki jımjırttıkka, ne adır geçte uqqan kabarına muyuğanı belgisiz, momurayıp kalgan mınavu momun jurtunun şıykın garap, baldıragan ele kişi bolçu atası. Oşol baldıragan badıktan balası orustun azmaz sözdürök çıkkandığın, kaşayıp başına koğuk tarttırбаса, Mangutaydın karanogoyu kanday bolmoğunu oylanıp, imanın oňolor oňolbosuna sana çegip turganında da, kırgırdağı törttülüktün artında taң aşıra jürçülördün jayın bayağı ele sayçıuul estedi. Basa töw qaytargandar kimderüz? Jylky artında jürgender gaýsy baldar? Al tuğandardy unta görbeňder. Ukpay galysa uyat. Hazır turussun. Jolda gatar jolukkanym bolsa özüm dagı kıya ötpesmin, dedi. Uşunday. Ögöдөй ölüp emi gözün tirüden sayçuul gana bilgen kupıya osiyattyny antı uşunday. 6 sana aman çağında tajabastan aytıp oturuşu gerek mındaydı. Aytıp oturuşu gerek. Aytıp oturuşu gerek. Erteňde emne tagdyr gütüp turganına baş orup koybogan mınawu jüni ölüylördi antyp sak-saktabasaň ata arbak tınç jataby da kurgan jandy tınç koýaby, tuğanım. Kudayım han joçunu türlü tokoldu kılıp, tokoldorun töldü kılıp, al baldardan jay joçunun tukumun jer jaynata taratıp, gözlerin jaynata taratıp, anananın barını atadan jalgız teňiz bukanın ırsına ençilep koýboganda, Sır özöndün mal gindikti iki jakasına ınkıgan 4 tülük 5 tülükö kim titmök. An üstüne jay joçunun baldarına ukum tukumdu çenebe aytkan gününde, jaratkan ege muşu teňiz bukaga mal tuyagın ölçöböy buyurgan eken, mına bulardın kıcı gebine kulak salsa, uşul geçte ele üyür tövmenen jılkının artında yüzdöyü jürü kalıbı. Koro koy artında andan göbü jürü kalıbı. Kabaktары tünörgönden tünördü. Bir ögöдөйdün ölümü taza beymazaga salgan tüşü eken bularың üçün. Mal artında jürgöndü tüm bakırda kaysı kolotton, kaysı koňuldan gıdırıp tap, kabar aytasың. Kıykırıp izleysiňbi? Ay talanı jaňyrtyp aýkyrıp izleysiňbi? Kabar aytam degen günü da şay bolup turganda kimisi çygynyp barat da kaysı gırdan izlep tabat. Ayçusun aytty sayçıbul. Emi jolga attanmagy gerek. Gölük gelgençe kamdı turmaka jelbege jamıngan jamaçılı çapanının eki jeňine eki kolun salıp, alaçıktın boğruna tartılgan üzük boğu elini eki kulaç argamjını alıp, belinen eki orup bek baylandı. Eski börkün gözüne bastı. Taygojonun bıştısı deşpedibi? Güttü. Vasıgıtın bıştıdan ele canı var. Taygojonun bıştısının jobu geldi angıça. Tokutup atat, dedi entigip gelgen testiyer. Üzdükön atası boğrun jerden götürü albagandan, toktamışmın degen bala tokulganı özü salsa gerek, özü jetilep geldi gök bıştıны. Başın çolpup baskan gök bıştıны gözü çalıp jürgen eken çala bula tanıdı. Aktikendü talada çudalары bapsaygan, maң baskan ayrı örköş tölerinin artынан öýde tömen çapkılap, uyulgugan çaŋынан bölüne albay jüdöp gelatıp, hayçu, hayt dep, tamağı ayrılgança aykırıp, mey gaynatkan ısıktan ıksırgan kalın töөнü sürüp aydap kalçusunda, oň tetiri göşürü temingen Taygojonun aldынан görgön. Uygak talagan, jal kuyruguna uygak jarmışkan gök bıştı jakındaganda, orus jıloodan ala koyup tuurasынан tarttı. El getenjikte giyin bolaverdi. Çalposu jokpu, dedi sayçı uulu. Joş, ava, dedi toktamış. Basmaylın tartkılap görgön sayçı uulu jygaç üzöngüge butun ilip, tuuruna koňgon gırgıyday erge mindi. Çapanının etegini aldına tartıp eki öňürün takımına aymerip, ençili buyumun suraganday oň kolun kamçılanar jagına kaysalakday sundele şapalak kamçı garma atıştı. Kamçını bastı da ürkürre toptu jaldıratıp jürüp ketdi. Hürüp çıgar iti jok degen uşultura. Jada kalsa ırımga avalagan dabış çykpay, aylı ayçuktu tüngö tumçukkanday tunjurap kala berdi. Teňiz boka elebi degendey çüçülöp, teminip tün jaktı bettey ayıldan şaşılış çıktı. Atının basıgın bağımdadı. Çüçülöp teminip tursaň, jelige kem bolsa da jürüşü çyrak. Tööдөй mildet menen attangan soň, çüele çü degenden tiliňe tibirtke çykmak bele,
Kudayım buyurup uşul basığından жазбаса, geç degende 3 koңurdun üstünden el jatarda, Bektin ayılının şair jaştары julmalaşıp ak çölmöge atışıp bolup, жаңыдан kız oyundan taragan malda çıgar, ak yıldızlar ali tügöl bolelek asmanga aylanta göz çaptırdı. Jignur yıldız dep koyuşçu ilgerkiler. Jignur yıldızı toldu. Jignur yıldız battı dep gep kılışçı. Oşol Jignur yıldızdı 3 arkardı taptı. 3 arkar mınday jılgança aşıp bararım boljodu. Jetigen tigindey gıngaygança jetip bararım boljodu. Tün bettegen saparda töböңdögü ülüңdөгөн altın gazıktan ötör gömökçüң barby? Sırdaşı altın gazıkты boljodu da tizginin taştap atının başın boş koydu. Çüçülöp teminip karangı jımjırt talada bir garam bolup, жалгыз garam bolup jılıp kelatty. Altın gazıkты yerçip kelatty. Terebeli ay tala, gönümüş ay tala. Sır boyu dep koyçu uşul jerler tönün gumalagı jatkan jılga jıbırtkasına çeyin jedep tanış ay tala. 3 koңurdan ары gana ötelek. 3 koңurga çeyin genedeyinen tanış. Tеңiz bukanın koluna tartıp olup gelgenden beri tanış ay tala. Şubak kamgaktu mınavu talada ömürünün kança gündörün tö kaytarı ötkürdü. Kança gündörün üyür jılkı kaytarı ötkürdü. Saratandağı ısıgı kaktagan, kışkı ızgardağı suğu çuçuktan ötkön uşul aytalanın üstünde genedeyinen göngön asmanı gömkörüdü. Te bir zamanlarda Elbasar ögödöy degenlerin zamanında altın kadastığı asman bar emes bele. Dolon burkandığı asman bar emes bele. Oşol asman oşol boydan gömkörülü. Jıldızdı uşul asman aldında tö kaytargan kança tündördü ağıldı. Jılkaydagan kança tündör ağıldı. Genedeyden jıldız menen sırdaşkan, jıldız tügöldöngön ne degen tündör ağıldı. Ha tangörü dedi. Jımjırt talada kokoloy başı bir garam bolup, жалгыз garam bolup jılıp kelatıp, çüçülöp teminip, jıldızdı asmandağı altın gazıkты gözдөp kelatıp үшküründü. Kança gündör, kança tündör ağıldı. Mına emi eskini görgön, eski göz kösömdördün soňku ele. Ögödöydün da göz öttü mıntip. Sol jagында jaylı bagıp, gemirli eki jektin kıpçak talası menen kızıl kumdun ortasında çalkı bagıp, ayağı tengizge aylangan sır özön jatat. Bir imerilip, sır boyuna çukuldap alsa, joldun arbagany bilinet. Getken jol birde jeke jele boyu jakındap, birde tay çabım alыстap, birde suunu suzup aldırçuday eňiştetip, birde çoku boyu biýiktetip jürüp oturat. Tö bakkandar bir çeti suuga karalap uşul aralarga konuşat. Balkim ak tikem menen şubaka kardı jarılgıça toygon töylördü çöktürüp koyup, eğer jazdan ajıgılgan, çala toyut, eki gözünün kıçıgın şoru baskan, birde jarım tuğanına gezigip kalgısı vardır. Hey, kırktın kırına çıkıçaktı, jakşılık körbögen beçaralarga kardı jarılgıça toygon töylördün çet-çetinen çökkön malı bir mayram deysin. 40? Hey, 40. Kara geçege oljoga jıgılgandan keyin törölgöndün aldı emgiçe 40'ka çıkpadı bu. Eňişke gelgeninde çöýçöktöyle jer alıstan ay talanın betine çöktürülgön aynek simal jalt jult etip görünüp kayra jogoldu. Bastıra düştü. Bastıra düşüp göz çaptırsa, kulaştay jer jalt jult etip görünüp kayra jogoldu. Jalt jult etip görünüp kayra jogoldu. Çamdadı. Jalt jult etip ay ordunday gölkügön jer uzargandan uzarıp, tasmaday tartıla verdi. Sır boyunun beti boluçu oşol jer. Melt kalt tolgon sır boyunun kara toprak menen kızıl çöldü kak bölüp ağıp gelip, ak tala menen gök talany tak bölüp ağıp gelip, mangday tuştan ay nuruna güzgüдөй bir çagılışıp alıp, kayra karangılıka oğunap girip ketkendegisi boluçu. Çö canvarım dedi. Özöngö çukuldagandan çukuldap barattı. Emi jeke göp jetpey bir imerletda, Kudayım gök pıştıga kuvat berse jürüp olturat. Bulu olungon et tartılıp balkim jelip bütkön çakta Bektin ayılın taap girip barat. Ustukandar tartılıp et jelip atkanda ırçı çorçularda tegerete oturguzup tegiz şаңşıta ırdatıp koymoy önörü bol oturgan tеңiz bukanın. Oşol adeti kalbasa ırçı çorçulardın ak örgölü ayıl üstünen şatıra şatman tüşe жаңырgan ündörünün tanıp taap girip barat. Anankıga aççı sözüm belen dedi. Görsötçü işarasını oyladı. Tеңiz bukanın çer жазууdagy dagı bir önörü bol oturgan.
Konoktoru maylı etten tamşana soğunup, et üstünde ır-ırdalıp güç etilip atkan çakta, jayjoçunun atayı ayılında karmagan baldarынан joğun toptu agörgösünün eşigine jaldıratıp olturguzup koymoyu var. Jön jaldırabay, jaşkarı debey börktörün çeçip, jer süzçüдөй başların şılkıйtıp, çögölep olturga tiyiş aların. Et jelip gelgen kişiler jup uzamayın, tığımın çıgarbay, şük oturuşu gerek. Meyli erteň menenki tartılgan etten uçurup olsun, meyli geçkiге tartılgan etten uçurup olsun, meyli kışızgar bolsun, meyli jay saratan bolsun. Kaçan da bolsa uşunday. Antkeni teňiz bukanın buyruğu uşunday. Andyktan Sayçuul bektin aýlyn tabattagyn alystan aýıldın sırtынан ele attan düşüp, düşör zamat şapalak kamçysyny moýnuna artynyp, jaman börkün başынан syýryp, kolun boğuruna alıp, jılıp basyp otur jügünüp, jörmölep basyp otur jügünüp, uudu çykkan ak örgöge jakyndaşy şart. Atynyň çylbyryny uzun taştap, antkeni karşıňan çygyp, gölügüňdi jyloodan algan kişi bolboýt. Otur jügünüp, jörmölep basyp, otur jügünüp, kaptaldap basyp kelet da, örgönün sırtında başlaryn şılkıйtıp, çögölep oturgan kuğulak tuğandarın garanından tanıp, unçukbastan katarına koşulat. Anambektin kızmatındağı dardalangdagan çoň kamçı jigitlerinin birinden atartıp, koňşu konuştan gelgendegisinin jayını aýtdyrat. Mına uşunday gordukka gaýyl, uşunday gordukka moýun sunup baratdy içinen. Aýlana bayagıdan ýendep tunjuragandan tunjurap barat. Jeňil ele temingen saýyn çü degendegi dawaşyň çakırym jerge ugulçuday tunjurayt, talap eti. Jaman gök bıştysy goşkuruk attele, goşkurugu koş çakırym jerge jaňyrganday tunjurayt, talap eti. Öz jalgyzlygyny öz ermektep göngen Sayçuul tunjuragan talany gezip kelatyp, oý sanasy menen alpuruşat. Çyýraldy. Eki büktölmek turgay, üç büktölüp jügüngöngö, çögölemek turgay et betinen gömölönüp, töbesi menen jer saýganga daýar boldu. Mınday şılto bolar bu. Jonunan gaýyş tildirgen günü da bir aýlasyn taap bektin özün görüsü gerek. Öz gözü menen görüsü gerek. Başyn tömön şılkytyp, tört aýaktap jörgülep, eptep aldyna jetip alsa, alty adam jakynda balsa, oşonda oňtoýun geltirip süýlegen kişi bolup, gözünün kıygın jal tagytyp, bektin çulçuygan eki betinin otun, kan talagan gözünün çağır nurun, gebete başın irmemge bam salıp karap alganga ülgürse gana, teňiz bukanın oru sosun öz gözü menen görüp, çyn ötürgün bamdaşı gerek. Ögöдөй oşentip aýtgan. Tili jok bolsa da ögöдөй awasy tildi kişiden köp söz aýtdy go ömüründe. Birok soňky jolu çakırtganynda kılıçly mezin tişletip şertleşkendey gatuu tabıştagan. Eki gü tartdy debedi, birinde uşunu tabıştagan. Joçu baldarın görsele gergiştep, ızırına söküngen bayağı teňiz bukada dep şapalak kamçısın soruga şak vurdu. Jelikten kalgan gökpıştı sorusuna kamçı orula düşkenge moyun sozup, ozuna verdi. Joldu arbıtat. Gököýün tilgen ızası alkımın tireyi gozgolgondo, özünü özü sorutup, he bayağı ele teňiz bukada dep güngürünü jol arbıtat. Şapalak kamçısın geriye tartıp, üst-üstüne teminip jol arbıtat. Bayağı ele demekçi, teňiz bukanyň gezgelgen jerden jayjoçunun baldarынан jaşkarsyny ılgabay, kak çokusынан gana dalay oynatkan örme kamçısı Sayçuuldun oroy töbesinden da üýrülgen. Bir emes bir neçe ret üýrülgen. Kaýsy birini aýtasyň? Ataýy çakırtıp urçusunda başyny aýra çapkan, jolundan okus çygyp urçusunda gulagyn tundura çapkan. Högöдөйbü, je özüne özübü, kimdir biri çebelene süýlep turu gulagynda. Hay Sayçuul, jurtuňdyň at götörgüs jügü moýnуңda, aldagy ızaňdy jut gokuy. Unuta tur. Teňir ulu Çyngız Xandyn arbagyn çanyp, ıyık yasa jolun tepsilegen anturgurlardyň kesepetinden ata jolu kuulbay öçüp baratgan çakta, bir Sayçuuldun kara kişiden çoku talaştıra gamçı jegendegi gordugu da gordukpu. Sabırdı öyle emessiň, oň boýt debedim bele. Yrasynda delgen, oň boýt delgen, gök teňirimden gelgen göne buyruk bul degen. Ho tümön jurt, oň gulaň menen da uk, sol gulaň menen da uk. Teňir urgur bolbosoň ukgundagyn tübölük jadyňa tut. Jadyňa tutkundagyn teňir jolundan gaparsız jatkan jer betindegi karalman elderge jaygyn degen. Çyngız Xandy teňirim uulu koygon.
уулунан тараганда жер бетине урук койгон, алтын урук атагын берип, төгөрөктүн төрт бурчуна улук койгон. Кимде кимиң жазатайып алтын уруктун урпактарына акарат келтиргениң болсо, ясадан таймагың деген, теңирдин каарына калмагың деген, түбү андайдын оңбостур, түбүңө акыры жетет деген. Арбактан болбосо көк теңирден деген, көк теңирден болбосо арбактан деген. Ири такымын ургулап, басыгы илкиген көк бышчысын шаштырган чагында оң ийнинен бир чыгып, сол ийнинен бир чыгып, кулагынын түүнөн арбак шыбырап аттыбы, же те бала чагында куйма кулактан эшиткенин үзүл кесил эстедиби айтор, ясадан билгени ушундай. Анда жашыраак болуп, 7-8 жаңыдан караса керек эле. Чарчы кесилген чоюн тактайчалардын бетине чебер битикчинин колунан монголдун оймо чиймесиндей чегип түшүрүлгөн ясанын сөзүн моокум гана окубай калбадыбы? Теңирден жеткир Өзбек хан бирин койбой майда таарытып, талкандатып туруп, ок куйдуруп салып, кана окугандай кылдыбы? Бирок билгени ушундай: арбактан жетет деген. Арбактан болбосо көк теңирден деген. 30 жылдай оолу башын айырта чаптыргандагынын али күнчө алкымын туздай ачыштырган ызасын жутту да уда камчыланды. Алтын казыкты таамайлап жолун арбытат. Бирде өзөнгө чукулдап жээктей түшүп, бирде жээктен ырактап эндей түшүп, кыбырап жолун арбытат. Жолу арбыган сайын ой санасы да арбый берди. 15 жылда илгери тагышул тегеректерден да кутурган теңиз бугага карпа куруп кезгелип калганы бар. Төө кайтарып жүргөн. Жолдон буруу көздөн далда деле тургансыган эле. Не төөлөрүн, не жоочу балдарын бирден түгөлдөмөккө бастырганы белгисиз. Топ жылгындын көлөкөсүндө кашынып отурса, алчыланып үстүнөн чыкса болобу? Өңгөктөтүп келди. Булдурсуну колунда бүктөлү. Көлөкөлөгөндү ким коюптур саган? Деди теңиз бука кекээрлүү. Саамга көчүп бастым эле, деди сайчуул. Жаныңды жебе куутумчук, деди теңиз бука. Тигинден бастырып келгенимче, тигинен турган киши караны көрүнгөн жок. Узунуңан түшүп, оона уктап аттың бадатыңча. Каяктагы уйку, деди сайчуул. Кылдан кыйкым издегендей, кычыктанган кишиге айла жоктура. Же кара кишинин канында болобу? Анда эмне кылып аттың, я, деди теңиз бука. Сайчуул мелтиреп унчукпады. Жасатканга тооп кылдыңбы, деди теңиз бука. Кулкулдабат деген болот. Мухаммедилерде болот. 3 кайталатып айттырган жолжосуну болот. Ошону тантып 2 кайталаганга араң жараган неме өзү. Ананда башкалардын дин исламга жыгылганын ушинтип 2 ооз сөз менен эле текшерип койчу. Эзели каратып калптуу озанганды билбеген жанда сайчуул. Элет монгол баласы өлүп баратса да жалганынан сүйлөбөс. Ата жолунан калган керет ушундай эмеспи? Ооба, деди сайчуул. Кайсынысына, деди теңиз бука жекирип. Кайсынысын сурайсың, деди сайчуул. Кайсынысын сурачу элем, деди теңиз бука. Теңир эле да, деди сайчуул. Дегенин гана бир билет. Айтып оозун жыгыча булдурсундун түймө учуна уютулган чейрек кадак коргошуну сол кулактын түүнө тамай кадалган экен. Шамда кайынган тесин дөгүрсүнгөн теңиз бука колун өйдө көтөрүп, ачып көздү жумгуча шилеген экен. Көзүнөн от чагылышып, кулагы жарылгандай тунуп, теңс эле түшкөнүн бир билет. Теңиз бука үстүнөн үйрүлүп, "Ал эми маган тооп кылдыңбы, я?" деп кыйкырган. Эмеле алыс айдасаң болбой, эмеле айланып келген, эмеле ырак куусаң болбой, эмеле козголуп келген ызасынын таржымалы ушундай. Андан бери Сыр өзөндүн канча суусу акты. Күн менен түнгө теңешкен анты бар окшойт го. Мезгил менен бойлошуп Сыр өзөн ага берди, аягы теңизге куя берди. Канча суусу, канча ташкыны теңизге айланды. Маркум өгөдөй абаң сайыс өктү сыздатып айтмакчы, канча күндөр жылга айланса, канча суу теңизге айланды. Канча суу. Алдыңкы буту ийинге тыгылдыбы, көк бышчысы мүдүрлүп барып оңолду. Айланайын Тайкожонун көк бышчысы, басыңан жаза көрбө. Терең ойдон селт этип ойгонуп, темингисин керетеп тизгинди ууштай тарта калган сайчуул ичинен жалынды. Ердин кашынан эңкейип, жалына колун сойлотту. Уйгак урунду. Уйгактан арылбаган жаныбар десе, уйгактуу кылып жаман Тайкожонун маңдайына бүткөн тура.
Jal kuyruğun tarabalar kişi çıkpay jüdögen tura. Sılap koydu. Basıgı galıbına түшкөндө tizgindi gayra boşottu. Irak'tagı asmanga aylanta göz çaptırıp, gök bıştısı uşul basıgынан жазбаса, üç arkar mınday jılgança aşıp bararın boljodu. Jetigen tigindey gıngaygança jetip bararın boljodu. Uşul basıgынан жазбаса. Oşo, andan beri kança su aktı. Sarı kar menen ak karın suusunu içken sır boyu ele kança aktı. Aktala menen göktalanı kak bölüp dali ağıp batat. Yer üstünden boyun tüzöp sayçı uul jana çığıraldı. Sır boyun eşitkeningdegi okuya esingdebi? 20 jılçalık, ova. 20 jılçalık oğlu bolsa gerek ele. Edilden aydalıp gelgeni hürgök güçün çıkargan avan. Akır zaman dep akır zamandap kakşanıp jürüele gündördün birinde başkaça gü oynap kalgany esingdedir. Tög aytarıp jürüp, hürün kucaktap, sırdın biyik kemerlöjegine elçilep, temselep çıkkan gündörüngde çıkargan go gebetese. Sır boyu degen güýsü bolar ele awaňdyn. Eçen uktu. Tili joktan buk bolup, ukkandyn zenin geýitken neçen bir güýlerde oynagan neme, bir günü oşonu oynap kalpdyr. Hürünün tayagyn tartyp bolgonda, dümür tili bütölüp, süýlep içide oğuzunu açıp, gözün jaynatyp karap kalar ele da. Tegerekte tög aytargan el jurt çogulup gelip ugup, jarayt degenden başka söz aytpay, başlarını ikey tarap ketişçü. Bir kurday kaytalap oynagan ögöдөй awasy maňdaýynda kügö muýup oturgan sayçuulga "Tüşündüňbü? Emi tüşündüňbü?" degendey ımgakdy. Neni ımdagan? Sayçuul jaldyrap karady. Kap tilim so bolganda aşatyp bir sögötelem akmakdy degendey gabagyn tüýgen ögöдөй tayagyn gyska tatkylap, emi tüşünböse tayagy menen tap berip, çokudan ary bir salçuday tartkylap, bir eki gayrygyn kaytalap oynady da akşyya garady. Kolun jaňsady. Jetdi belem sayçuul, tüşündüm aba, men tüşündüm dep kulagyna jakyn şuurap turup ketken ele. Oşonda awaňdyň kuwanganyn aýtpa, jaratkan jazatayıp sayçı uulday tuğandy berip koýbaganda, ögöдөй awaň tigi düýnege gözü açyk teýden getmekdir. Ýelsizde gaňgyp jürsek, karıganynda kulak meni jep kaýdagyn oýnat kaňgyratyp dep koýsa, tili jok nemenin aýlasy gançele? Dalay güsün ala getmek görünü. Egerdele ögöдөй bugün geçte eski bozduyunun kapçıtında boyun tüzöp, gözün tınç jumup, tınç üzülgen bolsa artında hürgüsünün sırın çeçebilgen bir öjarımdın kalgandygyna, sayçuuldu kaltırgandygyna miň mertebe ırarçılygyndan bolsa gerek. Balkim üzülgen jany oşon üçün kıyıp kete albay, amandygyň tilenip uşul tegerekde jürgendir çarkı merilip. Jolda gatar jölömölöp kelatkandyr belkim. Kulağının tuşunan hürü jay tartılgansıyt. Sır boyunun gayrıgı jaňyryp atgansıyt. Balkim ögöдөйdün üzülgen jany imerlip jürgenden bolmasyn. Taň. Ögöдөйdün sayçuul menen gүү tilinde süýleşmeyi oşondan güçögen. Sır boyunan güçögen. Oşonda sayçuul güýnün gayrygyn kunt koyup ugup oturup, eldir seldir mına muny aňdagan ile. Özüm başı gayakta, su tazası gayakta, suunun başı bulakta, sur giyik jetpes ırakta, suunun başı sol bogoy, suunun başı sol bogoy, teňirim, suunun başın gorgogoy, tükürgen kişi oň bogoy, kir tutkan kişi oň bogoy, kayran su kir bolbogoy, kayran su kor bolbogoy, su jokta düýne ne bolgoy, doğru aylanyp gelgençe, oň aylanyp gelgençe, kayran su teskeri agıp getpegey, teskeri agıp getpegey, teskeri agıp getken soň teňizi solup getpegey, ılaylanyp akbagay, ılaylanyp akkan soň artdy gözдөй teppegey, gökdöbötüm üregör, üstünen üýör jüregör, üýör jürse üstünen gök teňizge tolagör, üýör jürse üstünen biýik jer tandap konorsun, biýik üýüň tigersin, bosogosun altında bag üýüňdi tigersin, çamgaragyn gümüşdep gök üýüňdi tigersin, oşonu sen görörsün, esen bolsoň görörsün. Üýör başym jüregör, üýör başym jüregör, mezgil menen boýlaşyp, aga berdiň sürözen, aga berdiň sürözen, su etegi teňizge guya berdiň sürözen, kuya berdiň sürözen, gürkürep akkan sürözen, gürküregüň ayagy çoň teňizge aýlandy, gündür jylga aýlandy.
Koçuşuma su alıp ımdaganın bildingbi? Joğun bilekten çayınıp bul degenin bildingbi? Göktöbötüm üregör, göktöbötüm üregör. Kayrusunan aralaştırıp aldı okşayt. Birok özöndün birde gürpüldögün, birde jayılıp jayakkanın geltirgen 5 kayru günün baştalgany uşunday. Hürün uşintip süйлötüp, uşunu kulakka koygusu gelçü tura, jarıkты kişi. Dölöngüt jürgen janaga kara gıpçaktın goşkırdı domburasının tili, bugüge gelevi jok bu, kim bilet birok, ögödöydün golundan hürün kişiçe süylöviçü. Çuldurap süylöviçü. Eski kişi de, yasanı baştan ayak jat bilgen sögü taza kişi de. Mangoldun kadimdegi ırgagынан görü koşup, kanı dili bölök bötön kişinin oyu turgay, tüşünü da girbegidey koşup, жаңылтмаç aytkansıp, жаңылtıp aytkansıp, Mongol menen Kıpçaktın tilin çavıştırganday süйлötçü. Ekeli gayrıgın üzüp jandırgandagısı uşul. Elbasarхан ölgön soň, Edil boyundan sandalıp mınavu kamgak şuwaktu aytalada, töö aytarıp ötken ömürgö kaňyrgy tütöy üçkürügü taş jarıp, estebi batpay banyda. Eki gayrıg ele uşunça, 5 gayrıgın baştan ayak üzböy jandırıp aytkanga, 3 koňurga bir emes 3 aylanyp barıp gelgendegi uwaktyňda azdyk kılar. Oşo, egerdele ögöдөй awasy bugün iňirde eski boz uyunun kapçytynda egi ekçelü çalkalay jatıp, boyun tüzömökö eki ayagın gerle sozup, kılagar gözün jumup, niyetin atar bakty yetişte tınç üzülgön bolsa, jo çuvaldarının tagdyryn mörünkür güýsünün kayrygyn jandıra bilgen çıkanakday uşul tuğanyna amanat tapsyrgandygyndan bolsa gerek. Jurt içinde amanatty götörör kişisi kalgandygyna gözü anyk jetkenden bolsa gerek. O jaratkan, oşonuňa toba, oşonuňa toba. Birokda jakyn adamyňyň gözü ötüp ketken soň, ortada eçen söz aytylbay, ne bir sözdün tüýnü çeçilbey kalgansyp, kıyılganyň kıyılgan, tüýşölgeniň tüýşölgen. Anın sıňarynday awakeňdiň gılym jaşaganyna içiňen topuk kılıp, özüňdi özüň kança sorutsoň bolboy, soňky gösünüň gaýrygyna katıp aytkan kupya tölgösün koşup tolgon tokoy gerezin göngül terengine tüysöň bolboy, tüm bakırda aytalany geze joloçulap kalaryňdy bile turup, oşol soňky gaýrykdagy gerezinin ayынан mintip bugün attanyp çykkanyňa bolboy, özöktü öýügen armany turup barybir. Attiň, ertegide saýçuluňdun dagyn hür tarttırgan çymyny bolgonunda emine? Tüşündüm dep karaylagan awasyn gurgak sözgö kark kılbastan, oturgan jerinde joğun ilgirtpey uzatıp oýnap iýgeninde emne? Çymyny oýgongondan jok degende hürdü çıngırtıp oýnap, oň gılyn ortony menen bap basıp, sol gılyn sömöý menen tak basıp, barmagy menen baş jagынан baskılap, tayagyn teeg üstünden oňdy soldu tartkylap atıp, aty jogun kıska moýundan baskılap, tuýuk aytkan oýun mınamintip gözünçe jandyryp iýgeninde emne? Hay avake, degeningdi men bildim, ımdaganyň men bildim. Jurttun başı Çingizhan, jurt özögü Çingizhan. Çingiz jolu sol bogoy, Çingiz jolu sol bogoy. Kayran Çingiz tukumyn gordogon kişi oň bogoy, kordogon kişi oň bogoy. Handa, iki gözün jaynatkan avakeň, dep eýlenip, oňdony oturup tayagyn oňdulap tartıp, sınamakka oň gılyn jaza basıp, sol gılyn çala basıp, kayrygyn gayra geltirmek. Doğru aylanyp gelgençe, oň aylanyp gelgençe, gayran su teskeri agyp getpegey, teskeri agyp getpegey, teskeri agyp getken soň teňizde solup getpegey. Artınan kuw oynagan saýçy ul, anysyn dagy guwalay jandyrmak. Hay avake, doğru aylansa degeniň, Çingizhan jolu degeniň, özön susu degeniň, Çingiz ulu degeniň, teňizde aytyp turganyň, Çingiz jolu tübölük, tübölüktün jolu tüzölör degen tilegiň. Hey karagym, emeledegi eşitkeniň ulu yasanın bir ele sawanyň üzügü. Aytuda yasanın sözün çöp çırgasın kaltırbastan, üýдөй taş betine çiyin kılıp uvagında çektirgen kişi bolgonunda, taganat, ayak başı at çabım aralıkka jeledeyle tizilmek eken. Ozduktu genen jayıp, arkıragan jelmenen jarışı at çapkanın kança jer. Tınım görbe jortuldap jürüşüp, çığınışpaptır da, murdağı gezlerdeki handardan kıyal ele des jogarlar.
Oşol xandardın biri egermele çötgörlördü tegiz çögölötüp bütkönünde yasаны çiğdirip taş jele turguzmakçı bolgan eken. Edildin aldaga ayaktan görüngön biik jegin boljogon tura oyunda. Kıyazı Elbasar xanda aytkandaga gerbezleri go. Kayran Elbasar xan. Gemesi bolgon günü da jaratkan egen buyurup erkine jetkirgende, jeledey tartılgan gorumdun kılda başına tigilgen taştın betine kaysı tamgalar çekilmek. Oşol tamgalardan kaysıl sözü kuralmak. Sayçul taңırkadı. Gök teңir menen Çыңгыз Xandan uluk emneň bar bu alamda. Balkim gök teňirge arnalmaktır dedi. Gök teňirge arnalmaktır da balkim mıntip baştalmaktır. Hey başı kara bu tayrı, jaratkan egemdi senikine, menikine bölbö. Tarsaň, Muhammedin, but barasың, dagı kimin barıngın jaratkanga tabınganyň, teňirdi tanıganyň, antkeni egen birö, okusun bildim Tarsanın, izdegeni birö, okusun bildim Muhammedin, tabıngany dele birö, antkeni teňirim birö. Gök bıştısı şıbır alganday koşkurundu. Azına biyevedesi antbedi. Jıldın 4 mezgili boyu töp agıp gurgandar uşul aralarga konuşat. Jelkengden urgur kara kişinin günün tudurup koygonun kantesin. Teňirim tudurup koydu degenge dele oz barbayt. Birokta teňiz bukanın kıl arkandan jelesi jıldan jılga uzaryp atkany go. Jurttun betin görböy, jılkı bakkandar andan köp. Jılkıçının bir görgönün han görбөйт dep koyot göçmende jurt ezelteden. Degen menen bir görgönün jurtda kalgan jolbun itta görбөйт. Bir jarım gongonbu dese jok. Ağzına biyevi dese gök bıştısı dile antbedi. Tek jılga jıvırtkada joylogon it kuştun dawışyn çaldı görnet. Joşup kaldı. Sayçıul kayradan oyga çömüldü. Oşa. Olu yalıgına oğon tura adır oylasa. Olu yalıgın bolbosa tilsiz başı menen 20 jıl boyu ahır zamandap hür tartklagandan bölek ermegi jokton gündür tündür kuçun aştagan kişinin oyuna kaydan gelsin ayan iş. Ayan iş emeyemni ana. Esilim Elbasarym ölgönde erçipnege ölbödüm dep aydy garabıylagan kişinin esilim Elbasarymdy gömgönde koşo jitip artynan görmenege getpedim dep göktü garap gözü agılgıç ayılagan kişinin es akılынан ajırap jindi bolup ketpesden 6 müçölde 6 kış aşıra jaşap 7 müçölge çukuldap bargany teginden emes oğlu yalıgınan go. Oğlu yalıgı bolbosa oşonça jaştın susun içebi jön kişi. Te ilgerten ele jasatkanın jer jaynata jaratarın jaratkany menen Joç atanın baldarına ömürdün kıskasyny ıra görgön turbayby. Jada kalsa kadim Joç atanın mangdayına dagın 40'tın kırnan жаңы aşkan çağında ölөр talarыңды bilbey çımın kuyun salıp beti sıdırgıga salganday meltirgen sarı tala da kulat üstü kulandı kuup baratkan çağında at jalına öktөy jata kalıp çabıttay kuup baratkanыңda gümüştü üzöngüden butuң tayıp altın dueriңden odarlarsың. Oşonda ala salıp kulaysың da arka moynuň astında kalıp jayran bolmoguň bolgon jer degen buyrugun жазган turbayby. Anan ele Joç atanın tukumunan kılım çapçıp ömür sürgöndü murdagiyin uqqany uşu. Oğlu yalıgınan da. Uşinti boyga çömüldü. Uçu jok oyga çömüldü. Birde özöngö çukuldap jektey düşüp, birde jekten ıraktap eğindey düşüp, kıvırap jolunu arbutup gelatıp, kıyın bir oyga çömüldü. Kıyırsız oyga çömüldü. Iras, jay joçuulu attuğunun teňiz bukaga tegiz kulduka jıgılıp, düýnönün asty üstü tüşü aňtarlyp ketkenine esinen ajrasa uşu ögöдөй ajramak eride. Azyr oýlanyp baksa, jaşoodon geçkenden başı ogon jaka kaňgyp basıp, baskan turgan jerinde Esilim Elbasarym ölgönde erçip nege ölbödüm ey dep eçkir bıylap düýnöni gezip ketpegen ele bolbosa aynyp baratyp ananyň olupdur görse. Mögdөгönü esinde. Mögdөгönü oynagon güsnön bilingeni esinde. Mörünkürde ne günü? Mörünkürün jin tiýgende julkuldatyp garmap. Tayagyn oňdu solundu kızı ulana tartkılap. Kabagынан kar jadyra tartkılap. Mına mintip mögdötkönü esinde. Çыңгыз atanın balası joğdoduk okuy. Çыңгыз atanın bir balasın gordoduk okuy.
Чыңгыз атанын баласын Чыңгыз атанын баласы союп, Чыңгыз ханды Чыңгыз хан өзү сойду желкелеп. Кокуй, өз колу менен гана өлчөсү сойду кокуй. Кайран Чыңгыз атабыздын тукуму көбөй албастан араң жүргөнбү? Ай кокуй, атабыздын сыңар башы түмөн болордо бири-бирине сыйышпай калабы кокуй. Коёнчугу бардай калч-калч этип, башын ургулап калчу жылдарында ушинтип кокуйлап жүрөт да бакек. Карыш кырча улуу ичүдөн бетер мойну созуп, уу деп уңулдап жиберер эле калчылдаганында. Оозун араандай ачып, деп айкырып калар эле ачууланганында. Чыкыйы менен мойнундагы көк тамырлары көп чыгар эле ошенткенде. Дечүсүндө кыйгачынан кыйылган тилинин кара жара болуп бүтүп, сөзүндө мөк тургай күрмөөгө келбей кыйнаган бармактай дүмүрү карарып көзгө урунар эле. Кайрат айтуу деле эч кимдин оюна келбесе керек. Кайрат. Карайлап турушканда каяктагы кайрат? Каяктагынын кайраты? Ким айтат аны? Ким ойлоп тураны? Мынабу чак челекей чыккан дүйнөгө ясанын жарык жолун аяндан ачып, кармап берген ошол чын атабыздын, Чыңгыз атабыздын улуу катынан бөрүдөй төртүлүү болгон экен айтууда. Чагатай аттуусу болуптур. Төгөрөктүн төрт бурчун чеңгелдеген ошол төрт уулдун экинчиси же үчүнчүсү экен айтууда. Күн жүрүш менен күн чыгыштын ортосунда түпөктүн найзасын туруп, жойкума кылыч булгалап, өйдө төмөн жогубалап жорткону өзүнчө жомок. Ал эми илгерки жолжосунду жоргандагы кылганын угуп отурсаң, ясаны төп келтире билген даанадан экен айтууда. Атпай журтту биле албайм, аккан сууну эле эски жосунга ылайыктап кенен эт бышым кайнаткан бирөө жарым калдыбы азыр арабызда. Чагатай атабыз дал ошондойдон экен чагымда. Агын сууну айлап айтып, какырбагын дечү экен. Сууга жакын отурбагын дечү экен. Шапшынып кир кок жуубагын, аягыңды малбагының дечү экен. Суу башынан издебегин кечмелик, мал кечире көрбөгүнүң дечү экен. Мүлжүнгөн сөгүн ыргытпагын, жугундуңу агызбагын дечү экен. Булак көзүн тазалагын дечү экен. Ким антпесе сартабулдан дечү экен. Убал сообу жок андайлардын дечү экен. Мына ушундай даана экен. Далын эле бир далайга айтчу экен. Айтканда да киши далысы менен мал далысын айры-айры айтчу экен. Теги томаяктан болбосоң, кишиге далыңды салбагының, жетеси коркоктон болбосоң, далыңа жебегениң дечү экен. Ата жолу десең, жок аттан арда далы күйгүзүп жолуң ач. Устуканыңа далы тийсе, таза мөлжүп болгонуңда, жука кырын кыйгач ой дечү экен. Мына ушундай ойчулдан экен атабыз. Атасы жамандан болбосоң, сакалдуудан оозунуп сүйлөбөгүн, камчыланып алдынан өтпөгүнүң дечү экен да, сакал жайын санжыргалуу айтчу экен. Сакалдуу менен көкүлдүнүн жайын төтөн көп айтчу экен. Мына ушундай даан экен. Ошон үчүн Чыңгыз атабыз ой дүйнө салаарында ыйык ясаны сактоонун тоодой жүгүн Чагатайдай уулуна табыштап жүрөт да. Ошон үчүн барлас арлас деген журттарды ант ичирип, кызматына чегерип жүрөт да. Хей карагым, бу эшиткениң улуу ясанын эсиме түшкөндөгү үзүл кесил эле үзүмү? Айтпадымбы? Ясанын сөзүн чып-чыргасын калтырбастан, үйдөй таш бетине чийин кылып убагында чектирген киши болгонунда, таганат, аяк башы ат жабым аралыкка жеткендей эле тизилме экен. Муну эмнеге эстедим, капырай? Эстедим. Эл журт азган чакта өгөдөй абам акылынан айный жаздаганын айтайын деп эстедим. Мен элдин азганын айттым. Абам ошондо элдин азгын кейпин кийгенин көтөрө албастан кичирейип, көтөрө албастан майышып, аз жерден айный жаздап жүрөт да. Ошол журттун азгындыгын айткан үчүн эстедим. Азгын? Азгын. Баштаган журтуң баягыдай болбостон, ата арбак жолунан адашса азгын эмей эмне? Баягы журтуң баштагыдай болбостон өзүнөн өзү бастайса, азгын эмей эмне? Азгын болбосоң, бүтүн журт чачылганы жатканда, Чагатайдын не кабары болгон жок? Ойрон жоочу баласынан ырк бузулуп, куту качканын көрүп биле туруп, бир кайрылып ал жайыңды сураганы болгон жок арасынан. Асыл Чыңгыз атанын көкүрөк күчү кимиш ошол толуй дегениң. Ата жолу тебеленгени жаткандан, тебеленип жаткандан, толгон толуй тукумунан ырымга биринин дайыны чыккан жок. Эр кулагы тукуму эрен чыкты деп уккам, энчисине атадан эренди алды деп уккам.
Eki çılbır tizgindu el xandar çıktı de uqqam, esiz kalgan erendi, elü kıldı de uqqam. Alardan emne var jok. Atan görü, han turgurlar. Atar baktı çanıp, kaysı adamdın sanında kantip türü basıp jürösüңөр çalkalap. Kara jer beti silerdi kantip çıdap götörüp jüröt dagın. Kaysı arıңarga basıp jürösüңөр asmandap. Han turgurlar. Başın çaykap ızırıngan canı, moynun salgan gökbüştüni soruğa orolta urup kalmaka, oң kolun öde sermey berdele. Kantet götök, boşurak karmagan eken kıstalaktıkı, oygu alaksınandan jumulu alakanı sal boşoy düşkön eken kıstalaktıkı. Ol 90 tigen şapalak kamçı, kol uçunan şıpırılıp alı sırgıdı. Daro tizgindi tarttı. Te janata ayıldan çıkkandan tarta, yer üstündögü kişisinin kıyalı menen bolup, oşol kişinin kıyalın kılç çetkendey tuyup, mal menen kamçılanganına, jıgaç yüzöngünü tepkilep, takır koltukka kıska temingendegi ıgına gönüp, bar alınça ilkigen gökbüştü adegende ne bolup ketkenin ile salbay, tizgini geri tartılgançalık moynun gekeyte götürü kalıp tık toktadı. Tizgini kamçı boyu jıyıldile, kamçı boyu götürüldü moynu. Kulaktarın kamıştay tikçiytti. Joldu katar tunjura boyuğa çömülüp, birde içinen kaynap, sabırı tügünü ızırıngan, ızırın çusunda jaman şapalak kamçısın üstüne urgulap kalgan, birde joşup kalçusunda karangı tündöy tünörö düşkön çokça sakal mınav çüködöy kişinin kapiletten kaysı kıyalın karmatkanın elesi albay eleydi. Gözlerin jaynattı. Anan elesi aldı. Üstündögü kişisi oňuptasına hop, başın ıldy salаңdatıp, attın 4 ayağının arasın jok izdegende üňüle garadı. Aldınkı ayağın garadı üňülüp, artkı ayağın garadı üňülüp, öýde bola galyp, sol üdöngüge salmagyn salyp, arkasına kılçaya, oň iňinden aşırıp karadı tigilip. Tiginde jylanday orolup, kararıp jatkan kamçısın izdegen türü var. Gözünün gurçu mokoy düşkönbö, daro oşonu tabalbay, gölökölü tününde karaylagan türü var. Süýlep bir yerge tili jok, gozgol boy tim turdu. Üstündögü kişi kılçak karandı. Bolgolop tanıdı görünöt. Attın başın burup, oň kaptadın sala bastırıp geldi aylanta. Gökbüştü esinin ıgı menen boldu da kamçını kaptaldap tura kaldı. Tigi kişi sol ayağının soğonçoğun götürüp, yerdin göçügüne jiberip, oň üzöngüdögü ayağın gursakça kayın berip, töbösü menen sayılçuday denesini elpek taştap iyilip, iğni menen jer çiçüde şukşurulup, kalgı golun sozdu da tuğrasından jatkan kamçını lıp eňip aldı. Baştan şıpırlıp baratkan börkün sol goldop karmay kalıp oňdop koydu. Çü degen ünü kıldı. Çü dep temindi boyun oňdu tüzeylek jatıp. Çü degendegi dağışı çakırım jerge ugulçuday tunjuray talap eti. Jana kamçısalarda koşkuruq attile, koşkuruğu koş çakırım jerge jaňyrganday tunjuray talap eti. Üstündögü çüködöy kişi çüylep gelet dagın, jygaç yüzöngünü teminip, aşıga gelet dagın, kimdir birönün ant buzarlığı janına batkan belem, şapalak kamçısı goldan ırgıganda janıp ketken oy sanasın jangan jerden kayra ulap, uğur sanaga kayra süngü gönsüdü. Sayçul göz açıp jumguçakta ögödöydün armanına süngüp ketken ele. Oşa, etekjegin kagınıp, tegerenip ketçüsünde ögödöy avam gü tilinde gargançu. Mına mintip gargançu. Alыс jurttan kebugam, al turunun baldarı atar baktan alыстap, ayınıp ketdi de ugam, Jakyn jurttan kebugam, je turunun baldarı, jerge jegin tanыбай jerip ketdi de ugam. An turgurlar. Başın çulgup, an turgurdu geltirgeninde mörünkürü aykırıp yerile. Öngöçü ayrılçu kişiden beter kıykırıp yerile. Uzundu jeňi menen etek jeňin kagıngan eski mongolça sögünüp yerile. Anısına uda mına mınday gayrgıda var. Maydalanyp ayağı argın boldu de ugam. Baş derisi buzulup barın boldu de ugam. Baş derisi buzulup barın boldu? Ova. Çağımda Çağatay'da erçigen kalın elde aytkanı go. Gögön gözlü parsı marsıga girip ketdi de ugulat. İride arlas barlas degenlerde aytkanı go. Başka kimisinin baş derisi buzulmak ele.
Balikim katagan kutagan degендердин karıp bolgonун aytkandyr. Kazatçısından kasapçısı köp, karu götürgönden kazan götürgönü köp jurtlar bolot oşol aralarda. Oşolorgo girip kayıp bolgonун aytkandyr. Abıdan kabardar kişi emes bile gayran. Gün jarykta je bolbosa jayçylykta bolgonda bu japız jerinden jektep barıp atın birazga otko koyup özü suuga yüzün çayıp abakesinin arbagına tayınıp almak. Jaň ele hürdi uqqandan beter kayrıgı turbay bu kulagında jaňaryp. Oşol gayrykty jana sözgö keltirip, ay çuktu tündögü özün betin tiktep, ay nuruna çagılışkan betin tiktep, kımtıngan erdin güýretip, mentep şuurap almak. Atar bakty çanyp, jer betinde gantyp türü basıp jüresiňer çalkalap. Jer beti silerde gantyp götörüp jüret dagyn, kaýsaryňarga basıp jüresiňer asmandap. An turgurlar, han turgurlar. He, kasiyetinden kagılayın ögödöy. Oşonda sırdın beti çala ugup, çala uqqandan öyüz büyüz ortosu biliner bilinbes çaypalar bele. Sırdın üstü udurgup, udurguandan ağımı çamına tüşüp, ağını gatular bele. Gök bıştı goş kurunup, tuşalganday toktodu. Kaşaňy dep oylagan Saýçul kara güçke salıp temindi. Kapiletten muğununa ılaň diýgensip gozgolboýt. Kamçılandı ele ağa dağı bolbodu. Tört ayağı gazıqtay gatyp kalgansıp jılgan jok. Çolun gatqır, jolun gatyp kalganby dep oylandy. Moyun tuştap güýlenip kamçysyn üýrülte töwesinden biýik götörördi. Çypyy çykkansıp oň ayaktap jer çapçydy gökbüşdi. Kapıray, ılaň tiýbepdir demek. Saýçul sermegeni kalgan golun ıldy düşürdi. Gökbüşdiniň tik çiýgen kulaktaryna tigildi. Janatan beri baýkapapdyr. Baykalbaptır dağı, gökbüşti kulaktu eken baykasa, kulaktары koyondukunday uzun tura baykasa, kulagında gep bar janıvardın. He janıvar, emneni şuurun alıp jürösüň. Jelip jotkan gaşabaňdy gördüň bu karangıda ya? Je joylogon kaltar göründü bu ya? Balkim ar başıp jürbesin. Ar başkanda karakter çaptaşıp, muğundары gatyp kalat deşjele. Ürükçüdöy geyiptengen gökbüşti emi aznabydy. Saýçul jan-jagyn garandy. Oň jagyndan jalgyz garan göründü. Jöçön eken, berilep basıp gelatdy. Kamgak şu wagty aralap, kalgy basıp gelatdy. Saýçul imerildi. Kimsiň deseň, Özbek Berdibekdin elinemin dep galyşçy joçunun ele baldarынан go dep oýlady degende. Tigilneme öň gatpaý tike salyp gelatdy. Kimisi dep büşürkedi Saýçul. Oň adamça çukuldap gelgeninde noça boylu, beti bağ jaygan, kögala juka sakalçan, juka muruttu, gözü jymşyk kişini tanıdı. Üstünde uzun etekli boz çepkeni, başında çymky ak topusu var.